ole thi tu te masain kalolom le vek chewa tutuma chuan Sawmi Chhakchhuak te a hun lai sani sompali chhovela Miss North East ti te an komna hi kan thlir ho don ani uluk tak han lo ngai thala hemi tuman Thusawi hianin mi tam tak ngei ven a hlo hle mai ni chuan Sawmi Chhakchhuakina a thuron soi po hi uluk tak han lo ngai thala a soi dik iti nge ti kha komena lama han lo soi le la chuan a bula Miss chuan om tak tak te Thusawi po hi a tha iti chuanin komena lama khan lo soi vele don nia LPS chalai thlir tu te chibai vek ole tuntum kan program chalai program a chuanin Miss Queen is kom na hun kan nei don na tin chume baka Sunsilk Mega Miss North East 2014 le 15 kom na hun kan nei don bokani ilo thlerang o le hega bula hian ma faka boy thlunga oma ani hianin kan models te kong engkima boy pui tu ber kha ania audition baltlang loving khunga engtin nge anjunei theidan ti te kan han zo chhodon ani a tira tanga top thlenga boy pui tu kha ani e zama faka engtin nge antel theina tura imalak dan te mo a tira tanga top thleng min shil them Sunsilk Mega Miss Notice le Mr. Notice bi ka hi sang hi som pathuma tang khanin kan boy pui chawa state dang te chuanin audition paltlang ve ka ngai ta ma se Mizoram bi ka khachuk keima ni ho kuta khan an ron da top maya tikhanin keima ni in hetilaya an audition nei ngai lo khanin tu hinge tirtla ka nga tunge za pui om lo nga talent nei chale micha akha keimanin kan lo zong china ni auditionin mi pa te po an tel ni in kan shia mo ami pa le me chha tikhan an tel pol nin kan shia khanga khanin mizo thalai te hi talent kan nei thatto ki ni sha em tun din huna o mizo thalai te hi talent kan nei thatto em ma kan pian te po anal la e tun lai thang thar te phei chun nal to em ma an za pui om lo ani khung state dang te jinga po langsar pol tak chu ani chawa sangni som pathum khanin nu isai lo kha kan shuaya ani kha top 5 a in lang tlinga chuanin sangni som palia leniral te kha second runner up aron in vor chawa chuan teitun kuma Emily second runner up bogani le a ma chu kan son chau sheta mizote kan duai lo ani chale me di chanin ani le mo tuna hianin enge nangma kal tlangin malakna project lian thamte modeling lama tuitan a omem oh hey Mega Entertainment ho hianin show hi an nei zia ta kumtin hianin tuna po Notice Fashion Week akha om dona chutata na chuanin in buat saina te pon nei chaume ka tin chumi mai ba ka chuanin nakuma mi tur hi Sunsilk Mega Miss Notice le Mr. Notice ami tur hi ti hianin ruaman kan kal chau pui le me kani bula hian nulan al tak tak te chu an thu a Mizoram ai o thei khopa chuan om mani a chuanin an ni hi zona kan hanin zo chho mop mo panga engtin yan tel chho dan an contest nei na hian engtin yan tel dan tunge boy pui ti te khang te khan hanin zo don ania masa in an ming hi an soi phot se thange kaming chu lalen pui ni a khatla venga kan cheng kaming chu Emily min than sanginya eta new capital complex sa kan cheng me kani kaming chu si vanel mal Sawmi ania longwal venga kan cheng ale ti chuan kan bula hanula pathum ten an oma eng zona in zo chhonghal popo meng a ti zana ni le tuna kabula han le ni thua engtin nge tuna I title mo enge research ora in ziak te han soi chiang la tero I hi Sunsilk Mega Miss North East second runner up 2014 na kadona niya hi Mega Entertainment hauti ania chu Mizoram achang hian kumtin mi pali kan kalve chin ma fakaboi tlung ina min shwai le min boy pui ver anita ani la chu ti chuan ani le khota zutel tur khan engtin nge
audition paltlang te angayem ahar saviawem le Mizoram atangin tu midang nang mani lo midang kalan omem I Mizoram atangin mi pali kumtin mi papa ni le mei chia pani mi pa mi star turin tiang han kan kal chinta kha chu Mizoram chu kan van ne audition through ngai lawa I ramdang chu he Assamese te Manipur haute po audition an paltlanga he an struggle na se mema Mizoram chu kan van ne ti hian ma fa ka hianin I minron thlang chuak ta ti chuan kan zukal ve mo pop ani chu ti chuan audition in nei lo ta amaro chu Mizoram khanin ashan pa audition hanti angte kha a omshan le ma fa kan hnuaya chuan a malak na hnuaya chuan nge amana tha ati zong angji kha aron select chuak top cheu audition kha omshan lawa chu kan van ne ya tian ma fa ka hianin I cha ati le omati angte kha ti khan minron I zong top ani me chuanin enge hemi contest hianin atum ber ni a nangmani nin shat mo enge hemi hi anbuat sei chante ni a in shat min shil them I hey ram north east nula mel chale chelau tak te smart te tiang chu tiang phau chu ana angsu ani me Disa ani le khunga khan inzukal ta khoi muna ange ti te mo engtin nge khunga inzu thlena in chet vel dan kha sha da chak I Shilpagram ma kan thlengam chuanin chuanin ninga chung hi grooming class kan nei ta chumini chuan catwalk te kan zirta hey miss walk anyang chu ain post dan turte le introduction hanti vel dan turte khaninga chung top khan kan zirani me phekhok sang ne nileng in ti khan kan omta I zan khat chau kha kanin contest lo a final khachu khami grooming class kan result kha ani to grooming khan he uluk te ngai ema khami kha judging round fe kani to ni tin khamo ti khan min en thareng ta enge kan behavior te kha tiang han ni tin kan om chin ta chuanin final kha ITA gohatia ta chuan kan neya ani le as a vine me engzat nge stage shang atanga kal khominita as a vine enza vel nge niang I audition pal tlang vek ton ni wang hanin I mi somthum baruk vel kanin contest chuanin second runner up in izuni theital ro puile me ti chuan Emily kan zot tiang khunga zu thlena chu tianga enge kal zu zirte mo khang tiang zong ate khan har sat na te to kem lo har san chu to em lo chan su e modeling ti vele mai lo ti lok to fangin te min puina se me mai komen kima yang za min puina se me ni leni kan zot le top menga I entin nge inzu thleng ta ti khanin I contest in nei chun zom hal char me mi entin nge in contest nei dan in tension dan te khamin shil them I chu kan zu thleng thla kha first round a han photo shoot ani thin ta jeans le t-shirt in khatiang khami kha I khami chumi po chu judging round ang vekanita chuanin nilengin chu kasoi to ang khanin walk vel te kha kan zirta hey mani to ga te po han chut ngil reng te kha ngai ta hey lo khek twar chi te kha chi lo ta ti khan uluk te wa hey smart ta ka lo om reng kha ngai ta ba ka thu hi poimo emema mei mentor kha sukal pai ni ta chu chuanin min boy pui vel ta engki ma khan kan walk te enta le kan om dan te kha enta ama kha he I kan za thiam le asoi ang kha kan zom nge kha ngai he kan mark ti thatu chuan ti khan nileng khanin ama han min om pui ta I he athu oi lo te kha a hlom top ta he ama ha kan za athu engkim kha kan oi to pangai kan ti chat du chuan chu tiang chuan ta chu ama nen khan ni thum vel chu tiang chuan in kan om hota ani li na anga kha chuanin I pre-judging round an tia chu I amalte te in I judge te ma a kan va in lan chu finale la ni si lo khan chuanin ta chuan Mizoram chanchin te minzota aizol chanchin te literacy rate te tiang ha English fekin min kan chang ta tiang han minzot kwala ke ma ni he enge kan zir lai te tiang vel khan interaction kha min nei pui anga ni chu amalte te in minute hum vel tiang chuan min ti puya chu tiang chu ni de me chuanin chuan final zan khan ni le ta top ta mo ani le khunga state danga tin zu kalania thlenna chungchanga te har sat nei to kem lo mo entin nge a boy thak viau zo kem I namdang ramdang state dang ho kha chu I en lawa kan thleng chu dorm angani ta Shilpagram
mun kha mun zau de ta chun dorma meicha kha kan thlenga mi pale meicha in tikhan in chung in hnuaian kan thleng ta chuanin kan chumi hmuna chuanin auditorium oma ta chuanin grooming session chu kan nei chin ta chuanin ka soi pakhat thenghil pakhat chu Reliance Trends shopping mall a hianin I kan va in contest chin ta voucher min peta kan voucher mang chuan kan thom hnu du ber kan thlang ta chuanin tutanal ber chuan thlang chuak le chin ta ti khan kan thom hnu kha kan zong kwa la prize money kha omle chuan Miss Trendy alabok title Miss Trendy kha labok ta chung te chu anwam ve to pa chung chu in he in contest na pakhat ve kan le ta ai lo Wala tiswan second runner up in itholom letra dizanin Emily ganzo tanga khunga nge harsan na nang ma mimalbi ka mo zuto ang te kha inayem harsan su ko to em lo chan su kanin kom ngei tlanga chan su ramdang ai tanga stage yang mi tang room khada di khan do ma min thlenjir top ta awang khanin he kanin kom he in kom ngei na pa ang ania he kanin kom ngei lu tu namdang ten ni ta khanga khanan zu friendly ve top tinan friendly han in thla shan nang kha chom chuang lo tin ti chanin ani le mizo te modeling chungchang bi ka hian leni kan zot lenga ingtinge tun hnaya hei modeling lama mizo te kan thang har thar le a ti tiang mo ma kan son le a mizo mei cha te po kan chelo to ani mo sang tak vunnal tak mel tha tak an tam to ma henga hianin man le tun din mun comparing han compare hianin enge man le tun din huna a difference mo a danglam na ishat min shil he ma kan son khop mei tuna chuanin hei han ngai hlut na chang de an lo sheve to a ma nanga loti ang te pon har sana tam tak te an tok ve china hei poisa han in pek du lo ang chi te khatyang kha hei chine le man lai chuanin hetiang modeling vela han chua hei mi te na an lo mu teu ngal na ang ngot te kha lo ve china ma che khatyang ha ani ngot lawa chuanin hei show na ate pon thom nu tong cham tak te hak te alo ngai chin ta hetianga te han hei tunanga chuanin mi te pon anron mu dana hei khatyang meicha thom no ching ha te chu lo mu dik lo deu te pola ola ma se khatyang kha hei tunang mizo society chan are tu ma khatyang te po kha mi na an thlir dan te po in herem ve to zelin ka sha mokhome modeling enge mitlang puina chang chuanin nun lose deu tura han mu na te mo han ngai na te khatyang kha lo om china amaro chu in soi tang khan ani vek kher lo thom no sexy deu han hak pon mani na kanzir kha chuanin mani in kanzir phat kha chuanin ti tak na ne na ti kha chuanin na thei vek ani ti I soi tum na angani deu em ni ole ti chuanin Emily kan zot lenga he tun contest a lo hian mo hunda nga te tel na te ilo nei to hita mana 2012 kan Ucharli khan huta India Fashion Week kha Shillong anron nei ta chuanin notice me kha panga miron tia ta chuanin su 2012 a Shillong an tia chuan chu ta chuanin mizo ka pahni kan kala ma mwani nen su ta chuan kal ve Sawmi hi kan zot lenga kanin hlat deuh le ka kan thut ngai deuh menga Sawmi tuna itelna Miss Queen is title lata engtinge izutelna khoimhuna nge intel ti te mo enge aming ti te min shil tuna kazuktel na hi Miss Queen of India ania aboy pui tu te hi Pegasus event ten nia a main sponsor te chu Manapuram Gold Loan ten nia kumsang ni pura ta changkhan anla ti charchara South India lam chua kan dian mani hi kan zukti na po Kerala ania grooming session hi Kochi Beaumont de Ferna kar khatchung kan neya grand finale chu ITC Grand Chola Chennai kan neya Mizoram achang hian ke ma chau ka kala akal ma saber kania ubena ben chong thu hianin min ko hmu nia eastern region a chuan Kolkata a chau khan audition neina oma ma se audition nei turengo ta Kolkata kalkha har satdewa wangin ubena studio a video te kan shoot a interview te web chatting kan neya chuan tu chang chuan miron select ta tuma kalpui po ka nei lawa ke ma in aizola changin ka kalve to pa ahla thamja in kalpui te kha aboi thak deu wangin Kochi a chuan kan zukala ke ma in
Ozan ani le I kalkong man zong zong te kha hau tak don ta ni khanga khan sponsorship te khulamin an provide vektin na ni nya kalman hi a hau taklu tukani an mani chuanin claim miron tum sak the ni train kal na man miron tum sak the ma se aba kha chu ke mai in tum be kangaya chu tiangin sponsor lampang awmlo shim ta ma ni ya in huam ve angai ni me chanin eng title ngei zula kha min soi zaw sak thei de wem tip char de zo Miss Queen is the hi regional title and ya regional title hi palian siam ta north east west south tin chuan regional winners chote kha an mani tan ambassador kan ningal ta east lama phe chuan an lalian lo em awang hen man hi south base an ni wangin kan rain chunga ni me audition run ti tamte kan tu a elo south ate chuan Miss South India ti an thang ta station shanga te po pageant an leya Pegasus event ho hian Islamabad run ti ve kan tu a chu tianga chuan elo mi byak po tu te kan nei lo wa kan shi chang lo em a chu tianga chuan elo ambassador kalau ni do ta lom Thusawi ka dua Miss Viewer Choice title kalak na chan hi Mizoram mi puiten chan hem ngai taka min lo vote awanga ni ti ka sia ka kaltur te ka chung te le ka chan chate bak tu ma ka shilowa khuta ka zukhen nuwa vote and open nuwa khan among bera ka chara 0% ka neya chuan 16 votes chau ka mu chara ni chuan kan ho tu pa khan chan te nei velo mi kha atya chu ta chuan ashom kha ka ti de ule ka classmate te ka shil chho chan ta group a WhatsApp a changin chan an lo campaign chara ni chungin at number 1 a min hlang kai chawa ama kan ti em ni pon mizo te chu invan enjoy cha invan gil nei an tia loman min hlan non thleng po khan se cha khan an la soya aro pui ka tilu tuka lom thu ka ron soi tak meu ni Wezanin Emily kan zotanga engtin nge khuta inzu telta second runner up title veve leni chu 2014 ania Emily chu 2015 ani ta kata khan enge hemi title hianin aken tel mo in lok puina le ake athil ken tel shim ani chu min shilthem hemi kan tel hianin top 3 hobi khanin ma kan contract kan sign vek ta top 3 bi khan kami kan jamming condition bi kha kan ne kami ka 1 year eta miss kan ni chung song miss an than le ma song khan kami kan ta chuan he thil competition ta kan tel thelo shim ta hemi ti chung song hi chuanin he thil engimul thil kan ti dom pon chuanin thil kan ti dom bi pon an mani te kan voron ta chung kan tel dona kan tel thengem tiang ten di khan kan voron shin ta chuanin Mizoram chung bi ka ti po competition shim chu tel phalo shim ni ta chuanin a winner bi kai ta like me fashion week ka khana kal thei bok ta chuanin Mumbai ya chuanin ke mani ho shim he professional model angin min treat top bok ta chuanin internet he notice fashion te long ta se ta chuan he somne te hang an donga ti khanin miron song be so china chuanin chupa ka ita Reliance Trends atang khanin voucher te min pe a chuan heta Oasis atang khan tiang atang po chuanin enge steam bat ti te kan du ka tiang voucher sanga thian ram pe bok ta ti khan chuan sensil ko evon hianin an mani mi sponsor wang hian enge gift chan him tok ta kan dong bok kha Ocha ani len ka mi chungchang bi ka khan soibel tur te nem nangma izu tel chung vel anga khan mo chu kan contract sign Emily na lo soya khanin kan rain chung khan ke po Emily Miss Azuni ma kha chan pasal nei thelo anita chuanin rai thelo bok anita ma chuanin alo chan kan title kha min pai thak sak don ta kan rain chung kha chuan kan thelo ta chuanin contest danga kan tel thelo ma seng ale pe kan than le che kan crowd crown kan han to nu kha chuan eng ang po khana om thei to ta kum khat contract ani chu chuanin chu pakhatna like me fashion week Mumbai khana kal thea khang kha chu he alom achak top ta achan chu Indian model te po he audition like me fashion week tel tur khanin antia he antling zo lo ta keni chu kan pakhatna ha akal thei kan winner kha a true ngal top direct entry ani ngala khang te kha a benefit angani chu alom cha ani le khunga chuanin tu tenge judge te ni reng judge to Reliance Trends judgeship pathuman omamo designer khuta an designer tele Reliance Trends
en nei tu atang te khatiang hanin an o chanin Sawmi hi zona kan zot lenga engtin nge hemi contest in khandan mo enge chanin chumi kara chan hlok na I Chhakchhuak te khang zong te khamin shil them o I hemi contest ka tel dona zong a chuan atap ka tipper ani achan chu contestant te kha an smart tuka computer engineer te doctor te no ma an smart tuka talent nei hi an talent nga hi an ngai sang lu tuka ti talent round kan nei pon acting ti zo nuwa zai te lam zo nuwa acting ti te tyang te kha an ni nuwa ka zai top chuan professional singer te pon mani contestant ji kan album siam to te tyang te khan oma chu bang chuan competition kha sang lu tuka ka zuk ngai angot kha lo ni lawa concession nei dan po zing kar changin yoga le gym session de min nei puya trainer ten ron kal thapa anwa expert anron kala interaction mi ron nei puya ni kan speaking skill te kan communication skill te kha an en fe ka mark kan pit thapa chuan mentor kan nei le atu chuan grooming session min nei puya anwa choreographer in mi ron on pui le chara mi ron zir pui le chara chuan subtitle vel kan thlan tianga te po khan beautiful skin thlan na po call in doctor in kan mai hi tiana scan ve ka chuan nu amal te in mai en kol dan tur te kan bun chat lau dan te tiang te kha min shil le ve ka samte po ni tho miss photogenic kan nei pon thalak photoshoot min nei puya anua expert in panian ya room min ko lu ta kan thalak le kan mail angle sang sang nei den kop le ve ka mark an pile thapta en topa thlan top ang kha chu ni lo tin ani mo ani lo na sa makerin ang ani lo li to ka Miss personality thandan po zana pula min chau puya interaction min nei puya kan ril ru fan kan ngai to lai tak po trick question min ron zo a dik tak kan chan thei tyang han ngak to ba ataf lu tu chanin enge lom man te mo an lom man siam chung chang te khamin shil le them o lau jewelry partner an nia chu chuanin khatyang ang winner subtitle emo khatyang title winner te kha 1 gram antique gold jewelry an pea chuan trophy te citation te min pengal veka chuan lota si makeup partner an nia skin care le makeup jan min present to ba chuan cash to check in min pe ani le Emily kan zot lenga modeling lo ni ta tu na chuan mo chanin khanga kha entinge in uluk te hi angai viau lo mo engtinge inin enkol big dan engtinge inti big thin ti te khamin share the o in enkol uluk so ngai viau me chan su chuan nun hi uluk ngai em boka chan su ke maning su min negative ma ta kha fangkha in enkima in hi uluk ngai pa ka tuna miss payson som na king tela kha fangkha in enkima film khura ngai ole chuan ani le hemi ba ka han tuna in title lak ba ka han in title lo lak to te in name o 2012 fa kanin Chhakchhuak University college mi sahan ka televia ta chanin first runner up kalave po GSC mi sahan ka Mizoram college mi sahan in 2014 kan second runner up thole best get work title la government exal college at home ya 2013 kan GSC misa Miss Mizoram first runner up kanya ni kum tuna po kala ni thoni Mizo chalai te hi enge changkan du kan nia kan changkang chak boka ma se changkan na in aken tel te hi kan she kim tok lo china thil shim shima hian modeling po ni se zai te lam te po ni se kan tuina zonga achalam hi in mu sak thei zelila in support thei zeli chazo kani a negative lama thil thlir zel ai chuan tin soile du bok chu enge hlotlin du vek kan nia ma se hlotlin thut te thil harani thil thei lo chu kan nia chu wang chuan be chang na ti tak na hi kan ne acha in ka sia ole khati zong kha dun tuma thalai program kan thlir ho thei te chu ni